Panasonic je na dogodku Panasonic Convention 2011, ki te dni poteka v Londonu, predstavil svoje poslovne rezultate za evropsko tržišče. Najavil pa je tudi prihod razširjene ponudbe plazemskih in LCD televizorjev svoje linije Viera za leto 2011. I am proud to say that according to analyst firm GfK, we have been constantly growing faster than the rest of the consumer electronic market in the UK, Germany, France, Italy, Spain, over the past 10 months. We have also constantly increased our market share in these countries over the past years from 7% in 2004 to 10.4% in December 2010. Kot svetovna novost je bil premierno predstavljen 55-palčni model plazma 3D televizorja VT30, kakor tudi njegov manjši brat, televizor DT30 z diagonalo zaslona 37 palcev, novi modeli digitalnih kamer fotoaparatov DC10, GF2 ter TZ20, seveda pa ni manjkalo ostalih novosti. This is a world premiere, the first 37 DT35 and 55 VT30. Veliko govora je bilo o 3D, nas pa je zanimalo, kdaj bomo lahko 3D gledali tudi brez očal. From a current point of view, the technology is not ready for the consumer because it has too many limitations. If you remove the glasses, you will have a big loss of resolution. The viewing angles are very limited. You have to watch from a certain distance. You get terrible moire effects on the screen. Panasonic pa je predstavil tudi svoj pogled o tem, kako bo v prihodnosti izgledal zeleni način življenja. V smeri zmanjšanja emisij CO2 so pripravili zasnovo za dom prihodnosti, ki bo sam proizvajal energijo, jo hranil za lokalne porabnike ter pomagal stanovalcem pri upravljanju z viri z namenom varčevanja.